Pemerintah Kabupaten Buleleng state mau usaha nangyang pariwisata ring Bali Utara. Sekadi antuk pemargin tetamian budaya merupa sampi gerumbungan. Perindikan puniki keaptiang Presiden Incapang pengrauh wisatawan. Sampai gerumbungan wantah pindah kesesolahan sanes pelaksanaan para petani sesampune puput nekapin carik ipune. Yening ring Kabupaten Jembrana wenten Mekepung Kabupaten Buleleng medue sampai gerumbungan sanes kaaptiang Presiden ngedautin manah wisatawan rauh ke Buleleng. Sampai irike kegantungin antuk gerumbungan. Sampai saha sane ngemunggahin sampai gerumbungan puniki mejanten sampun sering latihan. Kadis Budpar Buleleng Nyoman Sutrisna Maosang pikedah para petani ngamiletin lomba sampai gerumbungan sayad ageng. Tetamian anak lingsir sekadi puniki keaptiang mangdenenten kantos ical napi malih preside keanggen hiburan Wiyaden Incapang pengerah wisatawan ring Bali Utara. Dari masing-masing sapi. Ini yang paling utama kan paling pertama beradaptasi sapinya dengan situasi lapangan. Ya. Dengan kondisi seperti ini gimana beli dengan panas seperti ini? Enggak? Itu sebenarnya terpengaruh ya ada aja makanya kan. Ini udah berapa lama? Berarti seperti ini. Oh, kalau saya sih sudah lama sekali sudah dari tahun 90-an ya. Sudah mengikuti sini. Artinya tahun sebelum ini ya. Ya, saya sebetulnya bisnis. Tetamian budaya puniki kasolahang ring ajeng penyatusan wisatawan sane pindah ke pamilet asli Indonesia ring pemargin Lovina Festival warse kali tali plekutus. Makudang-udang wisatawan taler ngangken yening seneng nonton kesenian puniki. Festival is happening. We just wanted to come to Lovina because we heard so many good things about it, and we love it. We want to come back. Yeah, so I think this is a great festival that they should have again. Yeah. How long you lived in Lovina? We've been in Lovina for 3 days. 3 days. Yes, 3 daes. Yening ring widang tiosan wantah mabecat-becatan nanging sampi gerumbungan ring Buleleng wantah nutamayang pejalan sampi. Sampi sani mapikolih wantah sani mejalan beneng ke arep tengek ipun nenten nguntul saha tindakan batisne mangga adung. Komang Yuda, Bali TV.